Wa Gavana wa Kitui Charity Ngilu ni watula muti Gavana wa OU Dr. Julius Malombe kwa kulekelelea milati ya vata ya maendeleo ila yaambiwe vindani yake. Ainene ya kuyeka visuni Kitui ruro ni wasakana otongo iwa Gavana Malombe ni waekani na agenda yake ya kwa ile milati kauta kaundi nisu na ila saeta mawia na kumina madhina mamuo wa mawia. Uneni wake ni wakwatu ambao ni ula wa MCA wa Kangangi Andrew Lusa ula wasya athukumia alama andikitwe makambunini alama hivyo vindani ya Ngilu onde ni mavutiwe utongoini wa Gavana Malombe na ki kutuma vedhiwa na muo mwingi wa mawia. Onesmus Chalo na mauvo. Ula na Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu ni watula muti Gavana wa OU wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe na serikali yake kuondoa kulekelelea na kuvinga miradi ya makambuni ila wambese Gavana wa kaunti ya Kitui taula mondo motumi wa Kikoteg. Now inene muno utongoini wa Kitui. Na njasya kila kitunga mutumia ndivya dada kidada. Na nimesema mutumia mboko sioka ndivya. Eza kila bandu kusioka. Kila bandu mwendela. Niki wiki mama ni watu tiyeni cha vingiwe. Sibati vitani ya vingiwe. Kikoteg nimeenda uvinga. Kila bandu vonda tunambe yesindu siya kutevya ndo. Malombe uwili vana ndo ala make onde meenda uivinga. Meenda kuima siana neke. Meenda kuima neke. Ngilu inenea kavisuni ile Kitui rulo nwaweta kana serikali yao indi na kielelo cha kunenga ni mawe ya kwesila makambuni iweta kana mwikalama nenge to mawe ya kwesila makambuni ni asu ambesi ni mavutu ni serikali yao ina maendena kwenye agenda serikali kuthukumete kulekelele miradi ya serikali. MCA zionde na meite tuenda kuikia kila ward vandu vakuthikutethesya siana situ sionde ya Kitui siandie dhika nondo ikwa kuima factory. Yes. Kitui tuina stima twaile kuikia siana situ factory nsine na kia factory mayasya mayuelewa ena mutongo indaelewa ni factory wawi mutongo iwa chau siana ngini imwe inaandikitwe Kikoteg Kitui na kuoka visuni kunai amama unomite ku newa siana tunekite siana maana ili na 50 mutomo tunekite siana maana atatu mwingi Kikoteg makabundi wa utuma tuka wa isialani makabundi wa na Kitui no baba na saubasia uniform yonde ya machifu Kenya yonde. Ngilu iweta makambuni ala wambelele Gavana maina kielelo cha kukilia mikale ya enenthi makaunti ya Kitui na kuvingwa kwamo ni wasio na kuna munene kwa enenthi makaunti ya Kitui. Ngilu iweta kumanthia enenthi mawe ya kwesila makambuni ni asu kwa namba nene T1 endene ndoto ivinda yukite kuyania asio wakiliata Gavana wa kaunti ya Kitui. Ndawa nina ya service ya Kitui. Ndio watu inasiana nzomu. Nina monya iyutwa mbeo tu service ya ndawa. Na ndawa inatoa county silingi. Uniform si county silingi inasawa ya Kitui. Yumwenda umbea ando ameutembea kuma imwana ngiasa. Oni machao. Mageyu. Ni mundu wa chao su. Aikendo. Na yokakasia ni musomu ni nini? Yukisomo kitatedi andu choi chake. Aikendo. Kisama tika utevyandu. Nitwewe nani ne nyutu nikakimila nitutevyandu. Ulawa MCA wa Kanyangi Andrew Lusa na kenwa weta kwenuka kwa mwikalama na thukuma makambuni ni asu Kitui ni ukuna munene kuyenenthi makaunti ya Kitui kutilanilwa valama na thukuma na kuangala watalo wa andu alama tena mawe ya kaunti ni ya Kitui. Ya angi atano. Oyo andu azimundi ni mailiandi ni mukuliati. Tulaina kichiki. Ila kadi ya ita kila mundu. Na oyu kwa kweli nitiende na utakitali wako itoneza kweli. Ibande wa kweli. Kadi ya kijiji na kijiji brother wakwa mayo na yo mayo miongo 3 na ile. Na oyu wizi vitali ukele baitao. Ona nduitika. Ite kweli ano. Kukila tekwasya munene wa mundu azumonde tabika baba. Munene wa mundu tabika baba. Ilivota blingo muvomo tongo iti. Thank you very much.